Bisingti Seng Sini edisi Haphang Sini Tiprasa Dophani Bangui Buskang Salo Seng Bom Hai Samang Kainai Awa Seng Kisa briefly discussion Kainai Jorto Painai press media Rokno Lam Sogur Seng Buskango Sini Jorto Dophani Okra Rai Nini Je Kacha society ni chief no head of the society no Seng Kacha Borom Ronani Thang Tongu Hani Bangu Chung Sini edisi Haphang Sini edisi administration ni Bukhakti Borok no financial Seng Talbrung ne Borok no Onariam Rawi Thangnai Onariam ni Mari 5,000 Klaiwi Rojangnai Nge Jamatia, Koloi, Riyang, Kaipeng, Molsom Jorto ni head of the department head of the chief Rokna Seng Sini edisi Haphang ni hoite Rojagnai financial Nge hani bangui ni Seng Tipra ni Jorto lupu Rokno Kacha Khobor kaha Koktuma kaham saklaina ni bagui tini Seng press meet khlaika Bono Bono Bo hoda ni chief no Ronai about details sini Borong Gadang Honorable EM Komol Koloi Bo Sai Khana Ronai Sini media friends Rokno Sini edisi Haphango Tipra Motha Phaimani 100 days ni achievement ni Phashing Seng Thangna Naitong Abani Bisingo hoda ni community leaders custom tai community leaders Rokno Chung Borom Ramani Chung Maharajani consent nawoi custom tai institutional head no Borom Chung Borom Ranani Thangai Tong total Chung Sini Thani Tabuk Sugratai 31 jona Sara Tripura Chini community head Borom Chung 31 jona no Chung Masho 5,000 খাইয়ে প্রত্যেক মাসে বরগ্ন চং বাতা এবা অনারিয়াম রিনানি থাঙ্গই তম দাক্তি দাক্তি ন আবার অকংখা ত্রিপুরি কমিউনিটি নি নারাম জমাতিয়া কমিউনিটি নি হদা অকরা খরক নাই কলই কমিউনিটি নি রাই রিয়াং কমিউনিটি নি কাসকো ওচইনি সারপা হেরমাই করবং কমিউনিটি নি রাই Kaipeng ni Rai, Riyang community ni Rai, Molsom ni Rai, Riyang community ni Kasko, Devborma community ni Tripuri Khatriya Samas, Rupini community ni Rai, Molsom ni Kamsikau, Murasing community ni Tuifang, Rangkhol ni Rai, Darlong ni President DHI, Miju ni Shailo, Kuki community ni Jonam or Junam, Chorai ni Kha, Ranglong ni Namlusi, Bongcher ni Rai, Chakma ni Karbari, Mok community ni President MSCU, Halam community ni Gabor, Thangachep ni Gabor, Shakachep ni Gabor, Noatia ni Hoda Chaudhuri, Tai Garoni Asong Nogma Borokno Chung Phainai Dakti Chung Borokno monthly remuneration eba bata social ba pension rinani chini 100 days ni kaise achievement chung Borokno saklaina thangai tongo khanawo kokti sal 8 tarik August 2021 chung edisi ni journal ni conference hall nogo Jorto hoda okra rokno ringi tongo khana borokno chungaro mai phaisa sarinai borokno busung khana waro mai phaisa saroi chini bubagra mani manjak mumbai borokno o kok borok bai kok salai borokno bahaino palkhe o kokno khanao saklai dijaknai asuk hambai जों जे बाता रनि थांतंमाने बा अनारियाम
roni thang to mani abo individual ya society ni community ni head suppose Jamatia hodani okra slaijak khanke o je slaijak nai bo no mawai thangnai tabok tongnai tei 1 বছর ba 2 বছর pai khanke boni oron bata bu pai nai tei khoroksa je o okra wa asok nai bo no manai thik bo haike rai bu hai ne je pro slaijak nai abo no manai amo individual ni omo khe roja gya bono borom roja ye ase community ni chief hunai si borom ronai amai sini borom ganang CM sir ni consent bai nora us kang rogono saimang khana sini agri EM sini phainai kaibrei panda nati 9 tarik World Indigenous Day 15 tarik 15 August celebration 19 tarik 113 113 birth anniversary sini Maharaja Bir Bikram Manikoni tai 23 tarik hinge sini 6 schedule day edition day manmani sal chung palainan thangi to sini program kisa change ongkha a program change ongmani nan norong tabo sakhainen muchuma hike sini state level ni je program phainai salni indigenous day world indigenous day khumulungo ongyawe abo mungia kamiwo khlaijak sinai mungia kamiwo ongnai state level ni central ni kotor ke colorful rally colorful cultural program te discussion program hon aro Maharaja manjagine as a inaugurator sini chief executive member bo manjagine as a chief guest hisabe tai chung table sini EM Jorto EM MDCs tai sini political leader of not chung kobogna ni thangi to ke abo a pandano charinen bagi mia sini bubagra wahino mongia kamiwo thangai ani arni workers ro be kok salaika tini bu chini aro sub committee khajagi tongo local base ke line department no khobai sini jetdi ro tabo meeting a asoglai tongo ke norokno joto electronics media social media tai press rokno kobogo phainai 9 tarik World Indigenous Day wo central ni state ni program ngai